wau kadri punika kapirengang kewiyak diatur yang Ismail mantu kering linggih aja itu yang dunga yang antaga raris ngucang saku nengki Kerades itu yang antak mau sana satu ada liwonan munyi malu Ismail keren tung elah idewa mau sang ketitian jelek rengjeng yaci tung dewa den malu ke itu idewa ulah mau idewa muara kangti yang sing konin rina sehidewa nawang nemadan tatu titik di Suralaya wow lantas idewa marosa dewek tiangi sing antes bakal ngendos lidik dihaji di Suralaya tiang ngaku putih miwang kuning dalu nang tegarang kayunin rin ien sing keadu nemadan kulit talu nyin mirip bakal ngaput ibu dek talu katekeng kuning talu ada mirip idewo kejadi aja talu Makahawana i kulit talu tiknu nemadan mau tampo situ ngayomin nemadan arin pangkengken miripin yang ngantakeun yakon ini tiang pandang ning tiang kebisir batlakas ngayomin idewo ajak dadu sida landas idewo manu mati bareng di Suralaya do hikmah kekawinan tiang tos mengkotak mule pantes ngelinggikin singgung sang Suralaya yang
ngandika riwawu kadi punik pawas yang antara makin mati ide yang Ismail pun mau wacana saja putih kalau kita ke sari wow jangan ya cara bawas ideon nemadan iputih taluk katekeng sarung taluk itu nyatmu kulit taluk emo ngapo mula nemadan ikulit taluk itu yogi ngaput nemadan iputih katekeng kuning taluk ian putih waro adong kewalenang hindaya kayun ini dewa ian putih taluk lantak pusing nyentuh suabo sinang taluk untuk semua Dewa idewo gimana ian putih taluk itu sing ada kulit katekeng kuning Cina taluk kesemua sing ada ke mesin buku ide jadi buku lantas kadi lagi ide yang manik mayu bukan itu bang itu pawikana Aduh dewa liu mocang ini dewa deki dewa liu sojar di diajeng ide kiaji titiang padu madep mapan ni putih taluk ngawinang mekejang si durit bareng di Surabaya itu mawinan yang ke bawah nemadan mau tak mulan terus dewek yang Ismail ngentos linggih madek natut ini di Surabaya